I never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting my mfethu nomjito uhlambile izandla njengoba esuka ngasese. Uhlambile izandla mfethu. Lo mjita mashaya 69. Hayi bo mfethu uthini ke ngolani ngalento uba sawuvanisilela ngento zakho ngoswetoilet mfethu. Hayi ntwana yami libala mana sesihambe boy siyohlamba izandla sobayithu. Yini esihlamba esikhulu letwa. Le ntwana le ndiyayazi lena. Bayona yenza lento. Futhi bese sihlamba sisuye lapha komuntu. Mfethu vele niyami nohlamba izandla nobabili. Sensibake ngomfethu ndisuka ngasese wena ubulapha so uphi umehluko phakathi kwami nawe. Ngoba nguwe mfethu ngitshele ngento zakho usuka toilet. Ngixawula ngokunginaki mina. Asihambe. Utswayela. Okay ke mfethu sizoyithini le ndaba yabantu amabambe ohlamba izandla bobabili ngoba vele awukho umehluko usuka etoilet akayanga toilet kodwa babambene bazosenzela ezanto okuthiwa zilangto yitho ngesilungu lo nawe nincedise kaloku manje fundanga kahle yitho ngesilungu kuthiwa zintoni Oduta ufundanga kakuhle wake waya nini kwana esikolweni. Ukasa sihlambeni sakho nake indaba zakho. Phiphe. Yazi mfethu kodwa lento yenziwa ngalamajita le andiyithandanga kodwa yena ngulo mjita usuka etoilet kodwa ubamba omnye umjita Emimandeleni. yo kaloku mfethu bengazi ngoku lona ndimbonile uphuma pha etoilet kowabo. Hayi. Long story. Hayi iyangixaka malento. Amajita sesekulena. Sikhona nesidingo sokuthi ucabe uyasiqhawe. Hayi kaloku ntwana yami jonga next time uzihlambe izandla eva. Ufunda phi kanti wena? Ngoba sapha so grade 12 thini wena ongekho ufunda phi? Awuyaza nemntana sizikakuhlena yena. Kodwa yena sabaxelena esikoleni baziyahlanza izandla mosuka etoilet. Hayi ngeke bafethu. Uba sizophika nalento yokuxawulana bafethu uzothelelana umuntu yiyekile mina kwelami icala. Hamba usuka izandla uthambise.